Ur zenen glazel a wale bar westernau. E kreez ur stret bidud e eus daouzan, louzo drem, prej de denañ jet o fistolenau un eil a regile. Ah ya, brawe ur cheden, avet ur cinéma. Raket jurionet ne wet chebeu jamais em gagno pen d'or pen mousseux et tre ur roboyot. Mes piwe ur roboyot. Ur roboy zo ur pot saout, a chute tout. Un dan peyot fall a wal avet gobir ar dro ur zaout. Chen fall a no dweche a wal ar gant avet prenañ armao per liosan. De l'ar e deux ne wetche armao e pebler. Hag ur pense ne fotatche de e bale jet une arme, reve les enau, ba keria zo. Imaret d'or ankouiat monet de evet ur banarb un davarn, ur bistolen staget do gouris. Penoz ima deiz ur sonj d'ur seveno urn western, lakat em gant nao pen d'or pen sortse. Ur sonj se eus hag un istwer juir changet kalz a ed an amzer. Den idjen a viz gournian tri ouerkant pain pa triudjen, e Springfield, Missouri, is bet un tabut e tre Wild Ball Haycock, hag un an ral anvet Davis Tutt. Azivout ar gant kollet pe went e roari poker. Un tabut azivout an ar gant, net ur chedel fos. Antronoz e eus bet trouz e trez e roar. Mais erwerman, eta beb an nid jet ur bistolen, tchen kas. A chete un eil ivonet un arben degile. Zaouet e trouz e trez e roar, mes goaz ur gwar e an trao ur werman. Un daouzan zo pen d'or pen, pep an il angachen e gile. Ji zo mui ur mui filoret. Hag adol trum et chemera Davis Tutt i bistolen aveit tenañ. Wow. Ruit a inora a ridol, mais e gile ne 24 ar neon. L'arrede Davis jet un ten. Barnet e webet walbi li pad 3D, mes ne wet chebe kondanet un arben d'un drouet den em zifen. Chete un istwer juir. Ave donet de vout un emgant pen d'or pen el m'ave son jet jet un dud, e vanka un elfen roar ur gazete norion. Ker un istwer seuz o a ruet ba douchkwarn ur razete nor. Aterset vo walbi le jeton avel zevel ur penach krit, mais e vo changet ur bochat un istwer embranet. Net chemui un tabu de za de vout ur laraden, mais un emgao, laket un de hirok. Un emgao e kreez ur stret avet juelet piwe en an i barekan. Un istwer se ur a reuz, hag at tape de bet jet ur bochat kazet enau. Kal diwe a tor e vo laket ba filmao western chetan, betech mare poezuzan ur westernau. Mais diwalet, net che pet juir ne wetche hag emgant pen d'or pen, et alva ne wetche d'un ur bet mentret e kreez ur stret. L'arret vo walbil e triouerkant wezek a triudjen jet un ten pistolen barigain. Tenet jet un dan fuloret pet juir en deus kollet ur bartien poker. Dal red sonj, ima dangerus ur wari poker a reseblant. Oh man. Do we have any more?